Hujurat jechuun kun maal jechuudha? Goojjoo jechuudha. Hoxxee amma arma keessatti seenaan takka ta goojjoo wajji wal qabattu dubbatamuu ta'e. Saniifuu maqaa suuraa godhee rabbiin itti moggaasemma. Bismillahirrahmanirrahim jenneeti qaraana. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra tokkichummaa rabbii dhugoomsitan laa tuqaddimuu hin dabrinaa jee. بين يدي الله ورسوله يجون فولدري ربي في فولدري إرجما ربي هندبرنا لا تتقدموا فسر ما يسخنا سلا لا تقدموا ما جتوا هندبرسنا جتوتا قرومو إسنمانو دران دب ياد خيسن ياد ربي في خيرجما دران دبرسنا والربي في إرجما عليه الصلاة والسلام إسن الرافد أندرا ياد خيسن فإننا تيسن هندبرسنا jenneetis fassaruun odootuma ta'u hin dabrinaa jechuu bakka naamusa qabaadha suuraan tun inumaa suuraa naamusa muslimtoota barsiiftuu jedhanii namma naamusa eessarraa eegalti dura asumarraa kaaftee jechuudha. Mu'aaz ibnu Jabal ergamaan gaafatee jechuume mee ati waan takka hoggaa murteessuu barbaadde maalirraa harkatu feeta jennaan quraana rabbii keessaan barbaade je yochi keessaan harkatin hoo jennaan hadiisa keessaan barbaade je yochi irraan harkatin hoo jennaan malaan dhawadha je bakaachi booda ergamaan alayhi salaatu wassalaam qooma Mu'aaz dhadhawee jaan kanuma ergaan ergamaadha akkana ta'e walaamma tartiibaan deeme jechuudha. Waan si dhibe takka nama biran barbaadu bakki ati barbaaduu qabdu eeysa quraana keeysa garagaltee hadiisa keeysa yommuu jara kanarraa siin galin mala dhawachuu qabda dhugaadha. Nama sirra cimaachi booda gaafachuu dandeeysa fasaluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun. Amma maal jechuudha laa tuqaddimuu jechuun hin dabrinaa hujii fi jechaanis hin dabrinaa jechuudha. Hujii fi jecha keessan hin dabarsinaa jettee fasaruu dandeessamma. Beeyna yaday Illaahi wa rasuulii fuulduree rabbiitii fi fuulduree ergamaadhaa hin dabrinaa kana jettanii naamusa qabaadhaa jechuudha. Bida'aan hojjetinaa jechuu jira baramma. Naam quraanaa fi hadiisni maal ta'uu qaba fuullee teessan ta'uu qaba. Isaan jala deemuu qabdan malee quraanaa fi hadiisni kan isin jala deemneedha bara. Naam dhuga kuni naamusaa miti. Eeyyuwaa. واتقوا الله يجو رب مصداد وانو جتنون دخيستي إن الله سميع عليم ربين دقيا بيخادا يا أيها الذين آمنوا جئما ناموس لما فوقا يقلوا يا ورتكو جمع ربي رقوم ستان لا ترفعوا أصواتكم جتون سقليتي سن أولين فرتين هذا فوق صوت النبي سقلي إرقماتي أولين فرتين جتشودا أما فكينياف حديث أسي براتمو جرو إرسل اللبون دوركما آجان أكما يرو ثاني سن isaanitti lallabuun dhorkamu ammallee jechuu bakka jechi isaanii lafa jira laa tarfa'uu aswaatakum fawqa sawti nabiyyi bakka hadiisni maal waan isaaniitii mujjira sagalee teessan olin fudhatinaa sagalee ergamaatii ol qabrii isaanii biratti illee sagalee ol fudhachuun dhorkamaa jaan amma ulamaa'onni asirra dhaabbatanii walaa tajaaruu lahu jechuun isatti lallabinaa maatiisi halaala dhaabbatanii isaatti hin lallabinaa je bilqowli jecha keeysaniin كجار بعضكم لبعض أكا غرين كيسان غريت للبسانيتي إرغمت للبنا سغرير إرتوران مال الجنان أن تهبط أعمالكم لألا تهبط لامي نافيات بكتنا غتمي يوخي خشيات جيتشورا أن تهبط أعمالكم جيتشونا كوجين تيسان إسن دران بني وأنتم لا تشعرون إسنيك وانقبن له إسن دوبا كم بني sagaleen ergamatti ol fudhamte taanaan ergamaan halaalaatti lallabame taanaan bakka kanatti ergamaan ni aarayye ergamaan aarraan hojiin teessan isin duraa baddi jeemma rabbiin subhaanahu wa ta'ala ayanni kun sababiin itti buute sababa baay'ee dheeysanii abbaa bakriitii fi umariitiitu ergamaa bira sagalee ol fudhatee jaan jari tokko ergamatti dhufnaan alayhi salaatu wassalaami abbaan bakrii isaan kana keessaa eenyuun filajee ergamaan gaafannaan abalu filiifiyye mata duree mee gurbaa san godhi jennaan Umar nama biraa dhiyeessi aboo ati anuma khilaafuu deemta malee waan biraatiif jecha kanan dhiyeessine jee abbaan bakrii lolee jaan lakki ansi khilaafuuf hin jenne jee Umariif yedduu tanatti sagaleen ol kaase jechuudha achi booda Umar ibn Khattaab suuta hasaasee ergamaa waa gaafata malee ol hin fudhatu jaaninuma humaan bakka ganaa kanaa jee sagalee fayya ol hin kaasu yedduu tanaan maasii isii Saabit ibn Qeesiitis ayata kana dhageenyaan
Saabit ibn Qays nama sagalee guddatu jaan ayanummaan kununa dubbattee bakka warra azaabaati hojiin tiyya hundina duraa badde jee managgalee warra saatiin mana natti qollofi jeechuma keessa usee taa'ee jaan booyaan yeroo hunda odoo booyuu ergamaa alayhi salaatu wasalaam barbaadanii dhabanii eeyta kute jaan meebee na barbaada yaaniin kunoo isaa mana fitti cufee ceesu kabooyuu itti dhaqan naayaa maajii ergamaanii fuudhanii itti geessinaan maal taate jennaan bara akkana ayata kana bu'ee ayanni sun anuma dubbachuu jirti ana kasagalee guddatu ana baanti malee nama biraatii miti lakkii boo wa'ati warra jannataati waan akkanaatiin isin shakkin jee ergamaa alayhi salaatu wasalaam baay'ee tasgabbeessayya saniifummaa ergamaan kabajaa qabaachuu keessa ela hujii teessaniif jechaanis isa duran dabrinaa jecha akkasuma sagalee teessaniis irratti waliin kaasinaa jecha garagaliin maasis ittiin lallabinaa je'ee barsiisu jira. إن الذين يغضون أصواتهم ورسجل لساني قد قبة عند رسول الله يرجم ربي برتي أولئك جرسون الذين امتحن الله جتشو ور ربين قل ليس ور ربين قبئيس جنة فسردا دينيا جان الذين امتحن الله جتشون أخلص جتشو دا ور ربين قل ليس قلوبهم قلبي ثاني خير ربين قل ليس للتقوى صدا ربي في ور ربين قل ليس أما لا سجلي أدو الفرج فدنوتو قدي قبضان جيشو كان الرتي عمر بن الخطاب ورقان تكبر فهمتت رفتيجان نما توكو خديلي هجتشو أدو فدو إيسمو نما ديلي هجتشو فيني إسماهم فدو ما تمانو وانجي بفدلي رقابتمو نما أدو هجتشو فدو رائق قبوتي تو إرج إماد جنان نما سنيتي ترج إماد جي خوني بآمي قباتو جيرا لا لما لبو ساتيس قبيه تاو جيرا خون امو أبيو مساتون فدو بقا اسم سنو كتيمي سن أكسمت أبيو مانو رادور كمي خون امو إرائف دور كيچو آية خانا فدته جان إن الذين يغضون أصواتهم من إفدركو غرسيسا ورسا قليسا نيقا قبطا ودوما إلا الفرچو بربادو قلبي نساني عند رسول الله إرقما ربي برته أولئك جرسون الذين امتحنا على الله يجو ور ربين قل ليسه قلوبهم قلبي ثاني للتقوى صداسات قل ليس لفخاي لهم ثاني تهاد مغفرة أرار منني فيه وأجر عظيم جتو من دان قد ربي برتي ثاني تهاد إن الذين ينادونك ورثت اللبن من وراء الهجرات قوجو تدوبا جتورا أما لا الهجرات دوبا رابطني قوجو هت دوبا إرقمت اللبن خنا ورّي وجتو ورّك أقرأ من وابس فاجان ما ورّك قلبي ثاني قوجو دودا bakka fagoodhaa dhufanii lallabbiidhaan ergamaa dubbisan aksaruhum jechuun irra baay'een isaanii laa yaaqiluun sammuun qabanii jee rabbiinu bakka umaatuman beeyne sirraatti dhiisii jee waloo annahum sabaruu isaan sun odoo obsanii hatta takhruja ilayhi man qaati gara isaanii gabbaatutti lakaana khayran lahum isaaniif irra caalaa ta'a obsan qabanii duuba kam goona jee wallahu ghafuurun rahiim rabbiin namaaf araarama namaa rahmata godhaadha yoo tawbatan humaa dhiifamanii godhaa fi jechuu jira rabbiini subhaan rabbika rabbil izzati amma yasifun suuraan baay'ee cimtu